mi thiam te chuan mu thi ha dam na chau ni lovin pang timur na tho the na thurok cha bi ani an thi I mut tam tok lo chuan I taksa a in thla ka cho ei kha thaw a changa chuan hi in sum na savia po ani mai thege a mai ro chu I mut lem chuanin I thil ei kha thawa alo in kho kho mani mut that hian kan taksa hian thalamin a ngong thui le a thachak na lama te hormone za te le ri na lama te a ngong ani I mut tui wang lai takhan I taksa khan hormones pathum insulin cortisol le leptin te kha ril cham le tharui chakna imbalance turin na an thoka chol ha dama I omlo chuan cortisol level asanga I taksa alo chau pha ta ani I thil eya chakna thaw pai chwa in carbohydrates le proteins te kha thawa an lo in thak ta zoka eitura ulukin in sum via mala I mut that lo chuan I taksamamu ang dog I mut lo chuan I in uluk man kha vak don lo ani mithiam ten research an nei na chuan mut that lo hian I taksa ina a glucose man theina kha za asom thumin atla hiama chumi zia chu mutlem lutuk hian I taksa kha thachak na lam ain thaw in khor na lama zoka chu I taksatan khan athalo e ani ma se lungai mai lo la thulom chu muthat mai hian isiam tha thei do na muthat na hun I nei lo ani chuan thushan ani a I nei ani chuan muthat tum sham mang che chol ha adam hi num sik bol na le nom sataka tum na ani lova sales ta na chotha pik na ani zoka iriru le ipang timur te thlenin muthat hian I taksa a in balansa ti shol asiam tha a I taksa in chakna a mandan thlenin e in lama I in kwa khirma in iluk hama tang khan han tran photla fitness le resel na kong hi gym atanga in tran ani lova ma se iswang tuana ram atang zoka in tran ani atopa ka soile du pakhat chu mut ngor kan soimoina ani lova e in po in uluka mut that apoimo a ti chuanin exercise lak that ka apoimo bokani